alifun baun taun thaun jimun alifun baun taun thaun jimun haun khaun dalun dhalun raun haun khaun dalun dhalun raun zayun sinun shinun sadun dadun zayun sinun shinun sadun dadun taun dhaun ainun ghainun faun taun dhaun ainun ghainun faun qafun kafun lamun mimun nunun qafun kafun lamun mimun nunun wawun haun lamul alf hamzatun yaun wawun haun lamul alf hamzatun yaun. Baada ikawa mbarono namna ikawa baada hizi harfu zisomao hulawana na harfi ya handa na de alifun atawasili i harfi ya mwiso yaun avasabani arsija arizisome hahandisa harma harfi ya mwiso hu uja harma harfu ya handa yaun hamzatun lamul alf haun wawun nunun mimun lamun kafun qafun faun ghainun ainun dhaun taun dadun sadun shinun sinun zayun raun dhalun dalun khaun haun jimun thaun taun baun alifun. Naam, isugu ikawa mba mzima miongoni mwanyu asomesa mwana mtamtiti lera ikawa mba amsomesa na ika mfumo mili sugu ikao amba ashinda asomo nyangu alifun ta awaswidi yaun
keisanyi samba mana vavo izharfuzo wayasizijua. B isuku ikao amba mwanamta uo amshinzi wa husoma alifun atawaswili yaun wala kapara foti, tena amshinzi wa hundrisa yaun hurigia ta apari alifun vavo yu alama insha Allahu amba vavo wai andrisa hu yelewa yu alama ya hukamba yani ailewa izharfu zizo. Amo soma harma i direction i toko yons neka de mwandoni huja mwisoni au hulawa mwisoni huja mwandoni neka amshinzi harma iz direction zonsi pia amshinzi wa hukamba asome wala kafanya tafoti moja vavo ndisa hujifereshea amba mwanashunu waho vavo andisa huyelewa msingi muhimu walekiana na ihosoma ya hiyameso ya lekiana na lugha ya sharabu au ya lekiana na Qur'ani. Vavo uwasuye kamba den vao kula mtu kula fundi atahasomese ishukura sashini de hukamba kesi lazimani wala kesi nzuzur tahata mtu hukamba aprese humpulia mwanamta izinto tapaka ayakinisha mba mwamtaun we amshinzi wa hushinda asome izharfuzini wala amosoma kasi kanashaka wala kasi kanashaka itoko yonsi lerikao amba asisome izharfuzini be yonsi kamba de utumwa nyisao we amshinzi wa hukamba aisome wala kasi fikiri mara nyingi. Naam, nsifikiri amba uwasuyawo nsitume inamba mtulunga na wo utorvengia mavuna ya khairi biidhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.